iphihletseng ka lenyeng re le baleng go trading and projects LTNP re tlisitse movie wa o iphihletseng ka dikolong tse o di phagamego ka keno se dikotutong sa Thabine go la lenyenye ka Tzaneng ga bialo e napile barutwana ba ikemiseditse go tla go ipsina ka ona movie o wa o iphihletseng ka ge le gore ke movie wa buka eo ba lwa go ke bona jona ka barutwana ba mphatsa mare matlou buka e go ngolwa ke Dr. Lesiba teacher Maposa a Phaleng go topatsa fase le bogorutla matlange go tutwa ke bashimane ba lotša tobele e ba rututile ka lepara tlhabologo ya be bofulafula nna ke Makwela MJ ge re sa ile go thoma re ke laetse gore mo re leng ona re dikolo tse tsela re na le Napscom Secondary School re na le Levito Secondary School re na le Mokwane Secondary School ra ba le Mabushe High School ra ba le bana ba Meridian Combined School ra feleletša ka go ba le bana ba Matseutseu Combined School tate mo ba maredi en yupa Thabine halala halala o iphihletseng halala tango company ya rena ya le go trading and projects ke yona e dirile go movie o iphihletseng e le go papadi ya seyalemoya molwadi wa buka ya rena o iphihletseng ke Dr. Lesiba teacher Maposa a Phaleng buka ya rena o iphihletseng re nyaka go lecture ya dikora se batrala go pela please so re le bona o iphihletseng